afande noneho ubu nditeguye babantu twajya kubafata. Are you ready? Yes, I'm ready. Let's go. Making sure ko uyu munsi batari buducika. Afande ndabizi neza ntago baraducika direct. Ko bamaze igihe kinini barigaragambije bazi neza ko guhiga bitemewe mu Rwanda. Ntago baraducika gose. Kuri inshuro. Fata ingege. Mama, polisi yaje mwabino. Polisi yaje mwabino. Kigaragara cyo baraha hafi. Nibyo kabisi ukubona ko umuriro ari bwuzimye bari hano hafi rwose. Baratumvise bariho. Tubabone. Urafunzwe kubwo guhiga bitemewe. Oyo urukure gira hino cya. Sana biri kugaragara. Byagoranye wacu. Reba ndagaza. Pana byahinde bya scam bro. Reba umusebe. Petit wa. Harimo kinini. Yego mani ndo no. Ndikora wikanda cyane. So guys turi gushutinga new films you know. Man, murebe imingu mfune z'abantu pro. Yewe do. Have you know what it is? Okay. Urikumba bazamani hapi. Yeto. Guys, turi gushutinga film nshyashya turasa kuri YouTube channel ya Rockstar Boss and then ni ibintu biba bigoranye nyine ibyo ni ibintu biba mu ngenda bizi ndo mu content creator ndabizi ko bisanzwe bibaho but kuri inshuro byo biri too much bya danje so basaba support zanyu nyine kudusupportinga urumva mukadushyigikira mukatwereka ko tutari kuvunikira ubusa so and then tukagumya tukagira ute tugatwika match turabaha ibintu bya danje ro kihangane man
jama wacu uzi ko apfuye me ariko rero ushaka ikintu utereho je ukatinga komeza ubanze babwire twihangane promotinga nyine video yacu mwasanga kuri YouTube channel yacu Rockstar Boss and then tugakomeza twikwikiza. I love you man.